پاریس هما ببیجه پایتخت اروپای بخواه. هم به چاند و دیروکا خواه، هم به مودا و جیانا خواه، هم جی بزانینگاه خواه 800 سالی و اف باجار یک جوان باجارانه که هری زیده خلطین سرداناوی. دنوا 12 میلیون نفوساوی ده تگوتن که در دوره 150,000 کرد جیهنه. جچار پرچین کردستان چه به صدمین سیاسی، چه به صدمین آبوری و جیانی، چه به صدمین خوندنه و گل کرد هاتنه ورا و جواکه که کردیل پاریسی هاتی آوا کرن. دنوا وان ده یک هیه که فیگوره که نافدار یه تمثیلا جواکا کردیه و ماموسته زانینگه که نافداره. ایروش امچون سردانا حمید بوزارسلان. د سالن حشتی و نودی ده گل کرد جبر روشا سیاسی بری خودان اروپایی. لی دبروان را گل جوانین کرد جهاتن که لوی دری خوندنا بلند بکن. پرانیاوان لورا دیپلومین مزن ستندن، دیپلومین بلند ستندن و لزانیگان بجیبون. هن جوان گیشتن قادن گل کی مزن و بون پسپور نافدار. ایروج یک جوان هیا که دیمیوانی برنامه ما یا پنجره کردی به. حمید بوزارستان وی کولینر و پسپور باکوری ایروج د فرانسه وکه یک جمزین ترین رفرانسین لیکولینر روجرات ناوین جهان مسلمان و کردولوژی تناس کرن ایرو او بخوات خوفه بویا رفرانسا پرزگریکا کردی بخوجی حمید بودستان دت پنجره کردی ده جمره بحث بکه کاگلو چیه او تشتیکل اروپای جرا دیویژن پرزگریکا کردی و گلو ایماجا کردان یال اروپای چیه روشا سیاسی و عقل سیاسی کردان ایروج د چه آستیده حمید بودرستان دبیست کدن جمره بدو دریج بو برفرهی و بو کرمانجیا خویا زلال بحثوان بجارم بکه حمید بودرستان لپاریسی د پنجره کردی ده بیست کدن حمید بوزارستان سال 1958 لیلی جایا سرب آمده و لباکوری کردستانی چه بویه. خوندنا خویا پیشین لباکور کریه. لیبدوره ویدیو روکناس کرد لپاریس خوندنا بلند کریه و سال 1992 دیان لأکل دیود زتود دواره دیروک ده دکترا یعقوب دست فخستیه. بوزارستانی که پسپوره که دیروک و سیاستا روجلاتا ناوین و ترکیه و کردستان و جهانا مسلمانه دوان مجارنده و د مجاره شدت على روجلاتا ناوین ده گل خبات و لیکولین چاپ کرنه و ایروج لفرانسای یک جمزنترین رفرانسا مجارین روجلاتا ناوینه. حمید بوزارستان جه 2002 حتی 2008 هفسروکیا انستیتویا لیکولینین اسلامی و جواکن مسلمان جی کریه. ماموسته کرد حمید بوزارستان جه سال 1998 و یکو لأکل دیود ست دخبته و جه سال 2006 و یکو لهمان زانینگه بری و بری لیکولینانه جی. گاوا کمبروف دیروکناس و سوسیولوگ و پولیتولوگ که مینا حمید بوزارستان پیدا کرده البت مجه پرسی کاگلو چیه سببا که روجلاتا ناوین پرسگریکا کردی دا پیدا کرن. جه دولتا عثمانی حتی به داخوازا کردان یا سرخوبونه و مروف چلو دکاره پیناسه که جبو تفگرا کردی و پرسگریکا کردی بکه. برای ما مستقل پاریسی لبر پرتخانه نتویی یا نافدارن که بناوی فرانسوامی تران تیناس کرن لبه داره از خوازم پرسا سرکشت بکم که خواتی ده پر پیشتر دکوی. او تشتیک امشاره دیویژن پرسگریکا کردی مروف گلو دکاره چلو پیناسه که پیده چیه پرسگریکا کردی؟ پرسکریه کردی عصر داوی عصر 19 دست پید که داوی عصر 19 دا مرد بینه که امپراتوریا عثمانی دا فکر که نو چید به بنی عبدالحمید ثانی عبدالحمید دوان و بو عبدالحمید دوباره که روزک بالکان بین هوندا کرن و گره امپراتوری سر temeli ki no bedanin u bingeha imparatoriye gere de Asya küçük be yani Anatolia be. Marad bine ki vataki Abdülhamid ke be 1909 da eriti ki no teserkar yani çete ki no teserkar İttihad-ı Terakki fikravi fikra Türkiye'ye ev fikri ki sosyal darwiniste goravi fikri millet nehare hevudune dijmine hevudune
her millet nikare biji, heni millet gerece orta ben rakırın, u gere Türkiye'yi bir parastın, u kurt kırın, gere Türkiye'yi bir kurt kırın, u milletinden gerece orta rabın. Milletinden despek de Ermenine. Umarım bine ki 1950'dan da Ermeni jorter adın. Bu İtihadiyan Türkiye gelek mühime tane sinorana ba Türkiye u İslam'e he tam aşkara ne bu? Le marad bine ki 1916'dan da gelek Kürtçeten sürgün kırın. İşte ki imparatori tek çiçen. Rojalatan avin tepe parça kırın. Alik ve Türkiye tedanin. U Türkiye sertemela İtihadiyet tedanin. İdeolojiye Mustafa Kemal ideolojik sosyal darwiniste o ayı maruf 1925'den de gelek başlığına Mehmet Bayrak 1924'dan da 25 metnen 1925 çapkır maruf bine ki duan metnan da Seroken devleti Kurdan ve niyareki biyolojik binen. Aynen. O aliyedin da du devlet tedanin Suriye u Irak ev Suriye u Irak Serbinge'ye ki milletlik de naat nedamazandırın. Le hediye marad bine ki Irak digişe seviye ki gelek nasyonalist hazar işte hazar nasıl sidu duanda vataki azadi tkeve destevi serbo serbo u Suriye'de marad bine ki elite ki no ki gelek nasyonaliste çedi ben. O faktörü ki o sanki marad İran ezedi bine. Liran'da marad zane ku nasyonalizma pers Afganistan'da hem ama ideolojiye mühimtrina devletiye u Louis marad bine ki Kürt alik ve marad bine Kürdistan heye marad bine Kürdü Fars aynı milletin zamanı ve nezige hevdine li aliyedin da bütün havayı ki حق زمان حق خواندن بند که نای ناز کردن و تو حقیقی سیاسی نای ناز کردن هر چهار دولت اندازی بیا آوای کرد من گروهی که مارجینال نه تنها گروهی که مارجینال و گروهی که دشمنتن قبول کردن. قالوا يا كركو تفكرك كردي تشي ببا او فكره اخانتي يعني رياكسيونك بو نه تنها فکر ایخانتی بون مرد بینه که İmparatorluğu Osmanlı'da asran ozdan da hareketin milli despetkin, hareketin milli de peşi her çeşitli Balkan'ı despetkin, nabena Grekiyan da nabena Sırban da Aliye'nin damarı dibine ki hareketi ki Ermeni çedi bu, o ev hareket hem bir şey düşünürsen, şöyle düşünürsen emçine, emçime bine emri Osmanlı'yan da ne, nabena Mevvan da farkçıya. Gelo Osmani devletten mene yan devlet millet yani ahame işgal kırma. Davi asran ozdan da maruf kare beje nasyonalizmi ki Kürt'e ev nasyonalizmi ki siyasi niye جبر کو نخواهد که عثمانیان وقته İslam faktörü ki hezi gelek miyime le fikre ki Kürt tişteki cihane, grubeki cihane, Kürt gere şiar bibin, her millet şiar bu gere Kürt ev puzi şiar bibin, gere hakkı mahfe xub xazın, gere kültüre xub peştap bikın, gere zarki xub şeyin mektebi no bekin, ev fikir davi asran ozdan da bir şekilde ki aşkara dert kevemeyi. Kürt bir proje bu. Yani teri duxwastin dinava Osmaniye'de kap tesira İslamiye bu, yajib tesira عادتين كم بو كدو خاصن بوسمانيا رمين خوجوان ده حسبان دني بلك عثماني وك ناسنامه كسيواني بو لي كردا تجاري وك يونانيان وك بلغاران وك ارناوطان وك ارمنيان وك بروجي سياسيه دولت بوني الجموان نبو قالوا تشما او بروجي پر درنگ دسپیکر بروجي دسپیکر لگلك درنگ دسپیکر mesela İslami bağırım faktörü ki gerek mühim. Ev faktör Arnavutluk'un nabeyne Albanan da nayditin, tenel aliyedin de marad bine, velaten Araban da mesela o faktör heye. İmparatori çerçevekte de, imparatori de bir ez halifeme, ez binge ez İslamet parizm, imparatori de bir ez hebuna ve inkar nakım. O divan şartında tabi normale ki gelekes بشكل قومي يعني بشكل milli nafikran. Hebuna Kurdan
piştekete kabul kırın. Mardı bir gerek Kürt şiar bibin hendi, gerek Kürt şuhra peşede makbul fikrin, gerek Kürt elite kivanzi hebe, gerek kültürü kivanzi hebe. Lebele gelek kesna fikrin ki eviyetini bir devlete kare mümkün be. Fikre devleti davi asran nozdan da gelek canda tine yani. Elbette. Avrupa'ya heye, Balkan'a heye, çimalı Balkan'a heye, berkul Balkan'a da tesiri Avrupa'yı zedeye, Avrupa asranozdan Avrupa'ya devletane, modela Westfalia ki 1638'da 48'da hatun imza kırın, yazı kabul kırın, ev model de bu modela Avrupa'yı her cede asranozdan da herkes taze devlete kudayne, herkes taze milleti kivi mazın hebo yazı devleti ki mazın hebo, Sırbistan'a mazın, Grekistan'a, Yunanistan'a mazın, Bulgaristan'a mazın, ev fikir Avrupa gelek peştaşçın le nabeyna Müslümanen imparatoriyada u İran ezi ev fikir he gelek direkt despetkin. Piştî jiyaneke nêzî 800 salan ya Kurd û Türk û Ereb û Ecaman ya bi hev re dewlet û împaratoriyên mezin hilweşiyan. Kurd di nava çar dewletan de hatin perçekirin. Lêbelê zilmeke nedîtî ji ser Kurdan hate meşandin. Dîroka ku jê re digotin dîroka biratiya Müslüman êdî mişt êş û azar e. Gelo mümkün e ku Kurd û Türk hê jî bi hevdû re bijîn. Hamîd Bozarstan ji me re behsa dînamîkên siyasî û civakî yên her du civakan kir û bala kişand ser hin taybetmendiyên balkêş di peywendiyên Kurdan bi cîranên wan re, bi taybetî jî bi Tirkan re. Ew projeya ku ji sed sala nozdan ve yani ji tanzîmatê biçûn ve yani ew nûkirin û ji nû ve avakirina sîstema Osmanî ya sîstema Tirkîtiyê ku bi komara Tirkiye ve ava bû Kemalizmê ve dawî bû. Mirov dikare bêje her cara ku sozdan Kurdan paşê proje xwe veguherîn wek xapandinek. Erê mirov bi termeke gelerî dibêje xapandin jê re lê îro jî em dibînin ku dîsa Kurd û Türk hatin asteke wiha ku nava xwe de bernameyeke deyînin. Projeyeke bi hevremayînê ji nû ve maneyeke bidine. Gelo mirov dikare bibêje ku dîsa jî ew soz dê bêj bîrkirin. Ew soz hatej paralelîzmeke bibûre. Bawerim ew soz hatej bir vekirin. Ne ku de dîsa bê bir vekirin, hatej bir vekirin. Tiştekî me re dibînî Kurdistanê de vaziyet pir ciheye şart û şurut neeynîne lêbelê tiştekî hate ser Ermeniyan 1904'dan da. 1904'dan da bi hatin Şakir çiçek kongre taşnak zîkûn û ji wan re dibêje gere hûn hendî emrê me dadin û gere li dijî Rûsyayê de emrê me de kar bikin. Tiştekî bi hatin Şakir tenê Talasî dibêje, Cemal jî dibêje em bu Ermeniyan qebûl dikin hûn hene neheqîzî me kirilûye lêbelê piştekî me we qebûl kir gere hûn bikevin xizmeta Tirkîtiyê ne xizmeta İmparatoriya Osmanê tenê xizmeta Tirkîtiyê û wextekê me re hikûmeta Erdoğan dibîne işte 2013'dan da aynı tişte. Tamam me we Kurdan qebûl kir hûn hene zimanekî wezê hûn birayê me nezî zimanekî wezê heye em zanîn ki wexta Kemalizmê de li we serdestî hate kirin li Dêrsimê de qetliamê mezin çêbûn lê piştekê me eviya qebûl kir gerê hûn hendî qebûl bikin ki bikevin xizmeta milleta Türk û İslam, Türk û Sünnî. Yani مرة بينك أو وك أكيك يعني وك pattern وك modelك أو model ناجورة hani gavin liberal karın ben havetin lebeli ev gavin liberal çanda kültürün nagevrinin binge carzi Türk dimine u Türk millete Türk Müslüman le İslamiyet tişeki ev fehmtikin Sünnitiye ne Alevitiye. Vaka Kurda zede baweriya xwe dikel ew qas dîroka wan ya 105 sal ya siyasî ya Tirkiye re jî herçend daçe heta 5 sal jî zede wekû baweriya xwe pê anîn û paşê wekû piçekî zêde şox bûn zêde sürprizek zêde mezin çêbû ku ev hikûmeta Tirkiye ya ku İslamê jî bikartîne sozê xweş bîr bike. Gelo divir de ew projeya Kurdan ya bi hevrejiyînê û Tirkiyeyî bûnê û ew teoriya wan doktrîna ku ser dawya netewe dewletan hatiye êdî. Mirov nikare bibêje ku zêde baweriya xwe pê anîn. Zêde baweriya xwe pê anîn lêbelê wextekê me re mezet keçan Kurdan raya Kurdan HDP du car 2015'dan da
çağın eliteki nol Kurdistan'ı çevun elitan noya Kurdistan'ı eliteki gence navanda geleceksin hene marı carzid bine ki tam zihpe ne kapyan. Vattaki marı Türkiye mezetkal Türkiye'de du neslin siyasiyene nesla 68'tan u nesla 78'tan piştiden nesleki siyasetine gezi ne bu ne karım bu nesleki siyasi lebeli vattaki marı Kurdistan'ı mezetka nesla 68'tan 78'tan 78'tan not 78'tan u 08 euro. Eğer nişandaki Kurdistan'ı da aliye sosyolojik de hendi marı velateki dayı. Kurdistan taze bu beperçeki Türkiye tane bir şartı ki Türkiye nove be avakırın Kurdistan nakhazib ki ve hizmete Türkiye Türkiye ki nobele le serdestiye Türkiye nakhazı umarız bine ki yani gel bir şekilde ki gelek geçti duydayı o ev perçebuna sosyolojik nişanda ki modelen no tel Kurdistan'ı gelek fazla modeli no bibinin tesiri Kurdistan'a Suriye Kurdistan'a Irak ile ser Kurdistan'a Türkiye gelekse diye loma ez bavarım ki gelek hani Kurt kapyan evraste Prandizi Kurdaki İstanbul bun mesela hem CHP hastikrin lebeli rayaklı diyen AKP hani Kurdun pari muhafazakar gotun ki AKP kare fıkra Kurdiki muhafazakari behevran parezde xewnek çebu le jardi bavarım ki gelek kısmı ki mazne gelek Kurd ne kapyan. Digel ku li Ewropayê lêkolînên Kurdolojiyê yên zanistî bi berfirehî tên kirin jî em dibînin ku cudahiyek di nava lêkolînên welêt û yên Ewropayê û Amerîkayê de hene. Cudahiya sereke jî metodolojîk e. Me ji mamosteyê xwe pirsî ka gelo mirov dikare çi bike da ku asta lêkolînên Kurdolojiyê li welêt diwarê metodolojîk de were xurtkirin. دیروک اروپای ده حتی کم گیشتن قرنا روناهیان و جربی سیک دلمیه حتی کم گیشتن و دوری بحثا زنینگاه انداد کرن. بله. دبیجن لبر دیری و دستلاداریا قرل هزه کسیم چه بو کلرجی و اونیورسیتیان آوابو. جبو کل کردستانی نفشی روشنبیر کم جرد دبیجن آواب به رولا اونیورسیتیان کاره چی بگلو؟ رولا اونیورسیتیان اروپای او بونکو fikir azad kırın. Azad kırna fikir çiye? Azad kırna fikir evet ku marif kari li civatı rahne bigre. Civatı kedim bir fikre, civatı teori kedim bir fikre, ve civatı kedim bir fikre. Gelo civaka maya Kurdi deji mejiye roşenbiran bindeste an azadi der heye. Nave her dondaye. Nave her dondaye. Jberk marif nikare beji ki bir parante kırın. Jberk gelek juan امزانین که به سالان سرگونه دابون به سالان در بخارن امکان وان مجال وان زیتره بون که فرماسیونی که راست بگیرن علیدن دازی مرف زانه که اجبه گره کسان üniversite و تا که مرف چو üniversite هندی مرف کاری که دن ناکه معاش مرفته و او معاش بسه لوما از کارم بجم که مرف نوا هر دوان دایه وضعیت نوا وضعیت عراق و سوریه باسه و وقت حکومت هر دو حکومت پیوسته وان با عسکران هبون و انسانی که قلم خو وک شور بکارتینن هبون لبلی مرف زانه که قلم باتا که وک شور تبکارانین او هدی دبه چکک اونا به انسترومنی که فکراندنی و آزاد کرنه. ما مستد پشتی اوقات خباته تا یل سر رجلاتا ناوین سر پسگریکا کردی لسر دیروکا ترکیه بونا مدرن و عثمانی حتی ایرو و سر شدت رجلاتا ناوین و رجلاتی بونه بخواه. گلو تو دکوی باوریه که باندورا خبات نوین اکادمیک لکولین نوه لکردستان دیبه لسر خواندن و پروردهی اکادمیک یا کردستان دیبه. باورم neslekin estenenmem yani vattaki mara 25 sal beri digre 25 sal beri İngilizce, Fransızca ve Almani serkurdan 25 Portekabun ve Türkiye mesela bavarım 20 Portekçetine bun. İro tane bizmane İngilizce bavarım mehek Portekçe kazı du Portek dert keve. Yani nişandaki
هندی گلک لگرانه mesela Kurdi mesela Pırsa Kurdici bu Pırsaki gelek mühime yan rastara ser Kurdistan'e kartıkın yazı ser Rojaletan avin kartıkın lebelen mecburun Pırsa Kurdici bir gündes yapan. Bağırım tesira ke marif karebeci yürü ev nesil nişan dedeli Kurdistan'e eve ku 25 sal beri em hemi ser Pırsa Kurdi kart kırın. Jber ku Pırsaki mühim bun jbu eveke Kurd bun naveme da eveke Kurd bun jbu Pırsaki şahsi bun îro vata ke marif dibîne gelek kes hedi ser Pırsa Kurdî kar nakin li ser civata Kurdistanê kar dikin ser dîroka Kurdistanê kar dikin bajarê Süleymaniye çawan hate ava kirin yani bejin ki strüktürün aşiretan çavanın servan tişan kartıkın o ev gelek tişteki mühime jberkum marım nikaretene aliyet siyasi da Kurdistan'da binere gelek faktörün din hene gelek persen din hene u marıf karebeji ki yürü ev nesleki no çey bu u sekizin tuhtadın bejim İngilistan'da mesela erkek siteye navi Kurdish Studies Group u 1200 endamê wan hene. Ev 1200 kes hemî ser Kurdan kar nakin li gelek ji wan bejarê Kurdan dibin. Loma ez karim bêjim ki yani 20 salên dawîn de gelek tiştê baş pozitif çêbûn duyariyê da. Lê gelo mirov çawa dikare bike ku ya ce wekî din bêjim mamoste gava ku mirov bala xwedî de hin xebatê Kurdistanê tên meşandin ya ji xwendekarên ku ji wê derê tên ku bêtir cenabê te ji wan dibîne de birêvebirna lêkolîn wan de pirsgirêkên metodolojîk di perwerdehiya wan de heye heta ku mirov wan dixe rêyeke lêkolîneriyê mirov gelekî zehmetiyê dikşîne ji bo ku Kurdistanê ev pirsgirêkên metodolojîk yê lêkolîneriyê ji holê rabin gelo mirov dikare çi pêşniyarî sistema akademîk ya wira bike Valla me li Kurdistanê de gelek pêşniyarî kir lê belê ew pêşniyarî natin qebûl kirin yazî bêjin ke dawiya wan nehatin duşê tişt lazim in tiştê pêşîn ew e ku henî mektebên xusûsî gere hebin yazî mesela salê carek 15 roçan talebên masterê yekan û mastera di duan mariv wan bigîşîne hebû û sosyoloji çi ye dîrok çi ye dîrokê de mektebên nû çi ne antropoloji çi ye nabeyna van şahan da münasebet çiftewr münasebet hene servan mariv gere rastî bingehek dawan taleban mariv dibîne ki Kurdistanê de ew bingeh tîne gelek kes dûsê tişt xwînin lê belê şeklekî sistematik naxwînin henî kes Foucault nasin lê belê Durkheim nizanin û dixwazin teza xwe sosyolojî de çêkin bawerim mesela mühimtirîn ew e ew hendî kareke gelek girin ew û gerek Üniversiteyên Zankoyê Kurdistanê hemî bigîşin hebûdû ji bo ke platformeke awakê çêkin ke salê carek 15 roç 15-20 talebe ben berhevûdû û formasyoneke awakê bêdanîn û mariv karê bi fikrê ke wateke civînên awakê çêbin ev civîn mariv karê hendî bi televizyonê ciwan nîşanda ke talebên din zî karbin jê îstîfade bikin. Faktöre di duan ew e ku me herema hikûmeta heremî xwestibûn 10 sal berê me xwestibûn ke kutupxanekî millî bê ava kirin yani hem milletek bê kutupxaneyên kare bimîne û gelek dokümanên Kurdan ji ortê radibûn îro wateke mariv dibîne salên 60 70 Kurd gelek dinivsandin. Teşkilatên wan ê piçûk bûn weşanên baş nebûn lê belê hezaran doküman hene ev doküman ji ortê radibûn îro û dîroka me bîra ji ortê radime lê belê kutupxanekî millî ji alîketin de zî lazim e mariv nikare bêkê kutupxane hebe rabe lêgerîn çêke yani eğer Fransa'da arşiveke birê arşiva birê û arşiva ilmî arşiva ilmî yani eğer Fransa'da mesela kütüphanetine bana ez bawer nakim ki îro seviya Akademiya Fransa'yı ew qesedê baş bibana. li ber pirtûxaneya neteweyî ya Fransî û Çemêsenê me hevdû dît. Li gar û stasyonên Parîsê bi hezaran trên û metro xelk dibir û danîn. Bi Hemîd Bodarstan re careke din jî baweriya me çêbû ku Kurd êdî dikarin bi xwe jî dunyaya xwe fehm bikin
و آمادەکاریên xwe yên siber rojê bikin. Li dora me jiyaneke weke çemekî diherikî, dunyayek diguherî. Qerebalixiya bajêr û alema Xwedê her di halê xwe yê daîmî de bû. Yê me dabû pêxewneke mezin.